kuki impia kuna kanami te hozo se hinga thupon kin gang ta am kini num cho hi le wangsen ta in I khang thu wa khalo pathin na cha hona tong pastor thumin tu ni in ZUFK Kamsun Group ma konin thina me si ta na to ta na hi chi chung sa nga hin tu chan hin kukin pi hin civil society dang zo si hin mo pu ho a hin pan phata in ke la in a hin bang ta malama a chi the ne dingin pan ke la na hi chi na chung chu na hin nammi pi te ho zo si in ama ho ngai lu na za na le thu hu na vet sa na lung de la e bol thei sun divin tu ni zan tu ni nisim som na thum pung se gi ting le church ho bung zo si in ai ma ho in mun chi a candlelight vigil e bol diu chu ting le kuki civil society organization ke loi khom na zo sin zo ai ma office mun chi a pung se gi ma le hi chi candlelight vigil e bol divin kuki pya ko nin tin na taw na hung ki ne hi chu ting le ama ho lung dam sa hi jingni ko ting le Thomas Ground KPI Sadegus Muna mi atam thei pinin am holung hi lungna chim ta a laina ta yu theina diwa pha dinga hi in chuting le tuni zan nidan somna nia pa na alungu vuilo hi ka si a I chen naw gam chung zo si hi total shutdown ding hin hi china dinga hi agam kai mo pu CSO in pi hanlang KSO hanlang atak zo si ikitho kom wa hi chawai panin na division team na hum kini ne hi ka ki pai